меган ай аввали кино набошӣ охиршан намефаҳмӣ. Барои ҳамон қадар видеоро то охирша тамошо кунед. Марҳамат. ҳамад ассалому алайкум дӯстон, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо. имрӯз рубрикае ки чанд вақт иам нашидагӣ буд, ба ёддории хабарҳои падланацкира ба хотири падланацки буданаш бисёрида маъқул нашид, оқи падарскиш кардем. аҳоло бошад ҷинзада. байни ма ва ин духтари парвардигор буд. барои чӣ шумо гуноҳи ду каса гуноҳи се каса астағфируллоҳ хабарҳои ҷинзада ҷинзадаш ба хотири лангулӣ гуфтагӣ буд ку ҷинош ғамш метиҳад то ки чунин корҳои ин ҷинои ман чӣ қадар маро ригровка кардиста. бадахлоқӣ кна ман намедонам худам. мувофиқи ҳамин мондагием ша хабарҳои ҷинзада. ин ҷинои ман чӣ қадар маро ригровка кардиста. хабарҳои ҷинзада. алё ҳамон ҷои вохӯриро аниқ кунед бе иҷозати ман ягон тик ягон кор накунед. марҳамат. саид граница авача ты издеваться карасти чияи черняш уро ай бихидаш шидагиай ты хидат медонӣ ки мо ҳурмати сира дорем. ӯ бояд саид граница медомад дар рақамош занг мезад граница пересикат мекард. иҷа мо виноват нестем. ай бихидаш шид ӯ бояд мера ҳуҷҷатош асоз мекард. саид граница бародар ай сипас саид граница қачи ҳамкорӣ мекунем бахшиш. ва ҳамчунин дӯсто касе ки агар аз рӯи экран рақамҳоро чинда натона закрепид мекунам дар якум комментария ҳамроҳи ссилкаи вип канал. болода вип канал поёнда ҳамин рақамҳо мешавад. ва чӣ гуна ки шумо дар иҷа дӯстош ҳама мебинед, не дар иҷа совет намебра, не ба хотири ҷинои лангулӣ ҳам нестае, ҷиноша сӯзонда нестем. просто гап дар он ҳастае ки дар киҷое ки набошӣ ва кадом вақте ки набошӣ набояд гузаштата фаромӯш кунӣ. як атмосфера ба худаш эҷод мекунада. хай мефаҳмидагӣ мефаҳмад. шурӯъ мекунем барномаро дӯсто. пеша ки лайк мондана фаромӯш накунед ҳатман. ин ҷинои ман чӣ қадар маро ригровка кардиста. хабарҳои ҷинзада. ба ҳамагон маълум ки бисёр садамаҳо ба хотири оне мешавад ки ронандаро дар сари чамбарак хоб мебарад. мо медонем ки чӣ гуна одама дар сари чамбарак хоб баракӣ ба садама дучор шавад. басанда ки 5 секунда як чашм дараву ҳолат безеб шава. мумкин ки дар ин вақт ягон кас абгон кардаиста боша, мумкин ки дар ҳамин вақт паворот боша. лекин ин гуна хоб бурдани ронандара ма фикр мекунем ки шумо ягон вақт дидагӣ нестем. марҳамат. ин ҷинои ман чӣ қадар маро ригровка кардиста. хабарҳои ҷинзада. шумо аҳамият додигин як тренди нав пайдо шудагие ки хиштоманҳо корҳои келиношона дар интернет мепартоянд. аввало ҳамагон ҳайрон мешиданд дар корҳои ҷавоно ки ягон кори бадахлоқӣ ягон корҳои дигаршона дар интернет паҳн мекунанд ва ҳамеша мегуфтанд ки чӣ дар кори ҳамин корро паҳн карданд. лекин мо мебинем ки одамое ки зидди ҷавоно мебаромаданд ин қадар вақт ҳоло хичон кардастанд. тасаввур кунед шумо, просто тасаввур кунед, хебес тасаввур кун хиштоманат ё ин ки бибит видео карда дар интернет паҳн кунанд. тасаввур карда наметонӣ? Нет. биёед тамошо мекунем. خدوام نگاه کنین اینا نگاه کنین دو تکلین دارم دختری اکای غالب قطعی دختری او نه او دوشنبگی ای دوشنبه کلین آوردم اینا نگاه کن اینا نگاه کنین بانک را نگاه کنین در خلدین یک مشت زغورک شبینه اینا. бале дар ҷа фаҳмида мешавад ки ин хуштоманд барои бекора будани келинаш гап задаистай. лекин агар ки мо логически фикр кунем, он иша ки нишон додаистай банкара ва пупанак задагиай ва мега ки дар холодильник пупанак задагиай. хоб дар холодильник пупанак задан ма фикр мекунам ки на айби келинай. мумкин ки холодильник вайрон боша, бояд ки писар табуги холодильник асос кунад то ки пупанак назанад. ин як тараф мешавад. дим тараф ҳатто агар холодильник созам боша ҳам пупанак задагӣ боша, пас ҳаму банка худаш вайрон будагиай. ва ин ки сеюм вариант нахурдаиша ҳеҷ кас. اینا نگاه کنین بانک را نگاه کنین در خلدین یک مشت زغورک شبینه اینا. пас ҳеҷ кас нахӯрда боша ва пупанак бизана келин бояд ки партояш
ва партофтаниаша. Пас мушкили дар чие ман намедонам, хай биёем баъданш нигоҳ мекунем мушкили дар чие. مینا نگاه قایماقه من آدمی روزادار 6 روزه روزه گرفتم مینا نگاه که قایماق در خلادنیک چند قشیده اینجاش هم همین کار تکرار میشه. برای برادران من طرفداری نمیکنم. ممکنه که گپی ما بعضیا در طرفداری به نظر برسه. من نه طرف کلی نمیگیرم نه طرف خشتوما، نه اون چیزی را من گپ میزنم که من همو را میبینم. یعنی که در اینجا شما میبینین کوسه های قایماق که وایرون شدن و باید که پرتویانشون و میگه مدت درازه که در خلادنیکن و با در بالای این میگه که روزاداره. ما سریع زفترک میکنم چای نان میخورم مینا. پس خالاجان آخه وقتی که روزادار بدین در وقت روزش کویدن یا که گرفتن برای چه خاطر شما نخوردین؟ مینا 2 ماه میشه در خلادنیک نگاه که درونش نگاه بزاورکش نگاه که برای چه خاطر شما نخوردین که این ویران شد ایستاد اینقدر مدتی دراز؟ اینا قایماق نگاه که این قایماق دیگریشه و در حالی که در خلادنیک خوراک مدتی دراز ایسته و آدم ویران شوه، گناه کلین در اینجا در چه باشه؟ به خاطر پشتی گرفتن، به خاطر آنه که تا که من بفهمم اینا پاسودای اینا دیاموهاشون در درون الخونهشون اینا نگاه کنید. خدا نگاه کنید، دختراتون تعریف نکنید، بر پدر دختراتون حالت نگاه کنید. انا ایشتا گناهگوره پاسودا اگر که دیستویت لاین پاسودایی که شما نشون میدین که 1 ماه در درون الخونهشون موندگی و نشوتیان پس گناهگورن. لیکن در اینجا هم با ادنا نو هسته که من فکر میکنم در مدت 1 ماه پاسودای نشوته این گونه نمیسته. دختراتون روی میکنم تربیت کنین رو بعد روی کن نباشه دختراتون ما در کون سکری بچه‌ام باشه نواسه پرای در درون او انا همو پوپانکی گفتگیتون ککراس پیدا میشه با فکری ما دلم بر نواسه نمیسوزه مرا کارشون در کار من نواسه در کون سر نگاه که. ولی دوستان ماجش تصدیق میکنم که دختر باید کار کنه، نه به خاطر کلین بدنش، نه به خاطر در خانه شوهر بدنش، نه به خاطر در خانه خسر خشتامان بدنش. در عموم شخص باید کار کنه. مثال میگیریم نه تنها در یک جا خو میکنی، در یک جا زندگی میکنی، در یک جا میخری. اگر که تام جای خطر رو بچین نکنی، اگر که تام پسودای خطر نشویی، خانه تو به مثل یک خانه چی میشه؟ یک پرتوگاه میشه. درست؟ یعنی که تازگی وابستگی از اون نداره که تو کلینی یا اینکه تو دختری یا اینکه مهمونی چی فرق نداره. تازگی پیش از همه انسان بودن یک شخص نشون میده. کری بچه‌ام باشه نواسه پرای من دلم بر نواسه نمیسوزه مرا کارشون در کار من نواسه در کار نیست نگاه کن. لیک خالاجان در اینجا خود خطا میکنی که در نواسه در کار نیست، در کارگر در کاره. در اینجا خطا میکنی. برای کارگر گرفتن ما باید که در خانه ها اگر که کارمون به درجه عالی بسیار باشه، برای کارگر گرفتن ما باید که کارگر بگیریم، نه اینکه کلین. مرا کارشون در کار من نواسه در کار نیست نگاه کن. کلین به خاطر آباد کردن حیات فرزند میشوه، به خاطر دوام دادن نسل شما میشوه. من دلم بر نواسه نمیسوزه مرا کارشون در کار من نواسه در کار نیست نگاه کن. یعنی که بعضی آدما از فرزند نپرسیده، یعنی که خواهش فرزند ندونسته، گفته است که دما نبیره در کار نیست و در فرزند در کاره کو فکری او را نپرسیدین. خیلی هم جالب میشوم. زن قولی برای میکنم که ببینه دخترش نه روی میکنم اینم این دخترش روی میکنم دیگه در کار نیست دخترش. ما در نواسه در کار نیست. اینا ساعت 10-11 شده اینا پس دور نگاه کرد، درونی کوخنی را نگاه کرد، اینا نگاه کرد. و درباره کار کردن و تازه‌کاری بله دوستو باید بکنه. بو در اول یکم ماه از همین آغاز کردم. در اینجا فکر نکنه که ما پشتی میگیرم. ما آدمی را شون میبینیم که نوکوره باشه، آدمی را شون میبینیم که جزیر باشه، تای پای خچ نروه. ما گرینشون میبینیم چون آدم باید تازه‌کاری کنه، آدم باید خوردگی خچ بشوه، تاگی پوشا برو. ایش 100% در اینجا طرز فکر خطاست که ما در کارگر در کار بود که ما بچه‌م زن دادم، نه اینکه نبیره. انا میگم خطاست. شما فرزند و خاندار میکنین به خاطر زندگی نوش آغاز کردن، چون که پکلینی با پکلینی نسل گذشته میشه. فرزندی و فرزند میشه، نبیرهشون فرزند این فرزند میشه. یک پکلینی پس فرزندای شما میمرن، با فرزندای او با دوام میتین همین خیلی. ساعت 10-11 شده اینا پس دور نگاه کرد، درونی کوخنی را نگاه کرد، اینا نگاه کرد. بله خیلی هم بد به ترتیبی ای که چون این پس دور مونده، چون این به ترتیبی چگونه که ما و شما میبینین
қошуқ кавлиз ҳама чӣ дар пол партофтагиай пасудора нигоҳ кар дуруни кухнира нигоҳ кар ина нигоҳ кар чунин бетартибӣ балеки бетартибиай набояд чунин боша лекин мо агар бестем хубтар фикр кунем ман фикр намекунам ки ин қошуқу кавлизе ки дар пол партофта шудагиай кори келин боша пасудора нигоҳ кар дуруни кухнира нигоҳ кар ина нигоҳ кар мумкинай боша бародаро мумкинай боша лекин биёен аз як тараф дигааш фикр кунем ки келин барои чӣ хотир қошуқу кавлеза ҳамачира дар пол тид мекунад пасудора нигоҳ кар дуруни кухнира нигоҳ кар ина нигоҳ кар барои чӣ ва агар ки дар ҳамаи ҷамъи пасудоҳо ҷамъ шудагӣ боша як рӯз ду рӯз албатта ки дар ин ҳолат ҳам келинг нагор мешавад лекин ман фикр намекунам ки пасудоҳо як рӯз ду рӯз боша дар ин ҷамъ шудагӣ ба хотири чӣ якум агар ки пасуда ду се рӯз ҷамъ шудагӣ боша ин кор номумкинай чӣ ба номумкинай агар пасудоҳо муддати ду се рӯз ҷамъ шудагӣ боша фикр кунем ки дина рӯзи гузаштааш ба кадом пасуда хонавуда хӯрок хӯрданд пасудора нигоҳ кар дуруни кухнира нигоҳ кар ина нигоҳ кар пас иҷа ба миён меояд ки пасудаи ҳамрӯзае ҷамъ кардагӣ ки бояд бушуван шавад дуруст ва чизҳое ки ман дар иҷа мебинем тит бо мегӯм онира гап мезанам ки мебинем и титҳо кори холаҷон айхтай ба фикрам пасудора нигоҳ кар дуруни кухнира нигоҳ кар ина нигоҳ кар дуруст ина баъд ман чӣ бугум зан якай шариф мега ки ман бозор меом мега келино мега чаҷон бидро хоб ки ҳамаи кора мекунанд торалатоша мешаванд мара торалатама нашуванд мара ами пасудома бучан кор бор макунанд мада басай ангур тоза мекунанд де келин дар болои чойло мебира ангур тоза мекунанд ман шарбон овардам хуна дар шарбон болои қолино ёра мешаванд нигоҳ ки ина меёра ҳамара шарбон шуда ина шарбон як зана ки ҳамсоя кай бобоҷон ҳамара муштай ма иёра лифту ки тори шфанер кадам ина меёра ҳамара ина шарбон шутеса ина нигоҳ ки ина қада нигоҳ ки ина зана ка нигоҳ ки дар инаҷа шутесай ма ина дасту метам духтарои шумора гаҳи хидна хӯрдан ёвардам ина нигоҳ ки ина мизана ка нигоҳ кинин ина шуштесай духтарои шумо дустшуна дар оби хинак намезананд ки хинак мон мезананд дараҷааш нагоран албатта агар чунин боша ки паласошуна дигар чизошуна дигар шахс шуштестай ва во бигӯянд ки мо дастмона давои хинак намезанем ки хинакмон мезанад албатта ки дар иҷа нагоран бояд ки даст пушану коршуна бикунанд дар иҷа 100% дуруст мегӯем ва ман як чи дигаша намефаҳмам ки чӣ ба ҳангоме ки ҳамсояро овардагӣ ё ки шарбон ки боша ман намедонам ҳамроҳи и ёрдам накардаистанд дар киҷоан анамиш дама ҷолибае дар киҷоан ки дар ин вақти наворгирии филм нестанд дар иҷа иштирок накардаистанд ангур тоза мекунанд де келин дар болои чойло мебира ангур тоза мекунанд ман шарбон овардам бале бародаро дурустии кор ҳамин астае ки духтаро бояд ки ба тамиз бошанд ба тарбия бошанд ҳурмат кунанд бояд ки тайпҳои хучона тоза кунанд буруванд бичинанд иш 100% дар ин кор бояд бошад на ба хотири келин будан на ба хотири ҷа ҳамчун ба хотири одам будан лекин бо вуҷуди и аз тарафи волидайнам аз тарафи волидайни писароам бояд ки як чизи муайян дошта бошанд ба мисли ки гуфтаистае ки болои чойлоб мебурояд тоза мекунад ангура чунин кора набояд келин кунад ё ки ҳезу майда карданам набояд келин кунад оз як видеои дигараш ҳастае мумкине ки дар барномаҳои дигар гап занем нишон додаистае як замини калона ки алаф дора алафи ҳам даравидагӣ нест алафи ӯра набояд ки келин бидарава мо бисёр ҳолатҳо ноҳақ рафтор мекунем мисол мегем ки кухнӣ набояд ки мардак ягон кори кухниро кунад лекин фаромӯш мекунем ки паёнбар мон ҳамсарша кӯмак мекард иша фаромӯш мекунем ва дар иҷа мегем ки кори занакие пас барои чӣ ҳезу майда кардан алаф даравидана намегем ки кори мардакие иҷа ноҳақие ангур тоза мекунанд де келин дар болои чойло мебира ангур тоза мекунад мақсад чия агар ки чӣ аз тарафи келин чӣ аз тарафи хиштоман якдигарфаҳмӣ байншон боша ягон оила вайрон намешавад лекин якдигарфаҳмӣ аз ду ҷониб нест иш тарафи худаш мекаша хичап рафт мекунад иш тарафи худаш мекаша хичап рафт мекунад духтаротна роӣ мекунам дигар духтаротун дар кор нестай мада роӣ накунед ман бачаҳома зани дига метам духтарои қанчиқшимо мада дар кор нестай инами хелқида бафорад инами хелхуна нафорад духтарта дигар роӣ нака духтарта тарбия ка кор бора ёдте баъд ба хунаи мара роӣ ка набоша роӣ нака ҳозир ман инами галасавоя роӣ мекунам шуатун дами галасавоя роӣ кунед ва чӣ гунае ки хола мегӯе ки келинота роӣ мекунӣ бо бачаҳота дига зан метӣ ҳаракат кун ки нафаҳманд бачаҳот кия ё ин ки номда нафаҳманд чунки дигар шахсҳо келин наметиянда ва ҳамчунин келинҳое ки
ба чунин айб аз хонаи хуштоманд пеш карда мешавен, имконияти хеле ҳам кам астае ки шуморо бо дигарро ба занӣ бигиранд. Тасаввур кунем бигӯянд ки ҷидо шидан барои чӣ ҷидо шидан, барое ки тайпои хуша тоза намекардае. хеле ҳам номи бадае. ман фикр мекунам ки гапи маро ҳар ду ҷониб фаҳмид. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستن خبرهای جین زده бародаро, як роҳ ҳастае ки бифаҳмӣ одам видеоҳои лангулиро тамошо кардагӣ ҳаст ё ин ки нест. медонед айкиҷо нигоҳ кунед, шумо инамиро тамошо кунед, мефаҳмед ки ин 100% видеоҳои лангулиро тамошо кардагие. 5 ба 1 оша. نمیگوی چی بگم؟ چی گفتی نه؟ خیلی گفتم چی گفتم داخل؟ بگو خیلی اگه بشنوتیم بگم بشین میدانی چی؟ نگم بگو این دو کشیدی؟ نه نه آخه ایزا کشیدم که خیلی میکنم بیزه بله آخه چی خیلی میکنی؟ زبانه ها؟ خیلی زبانه چی جوره؟ فریدت نه آدم خیلی گپ نمیزنه آخه عاشق شدم جگر مقتول میشی مساج میکنم روز کنید نه فوق میمونم فهمیدی؟ خیلی میکنم بیا گفتی دیگه با انا باید تازه انا موجود تفهمیدی؟ بیا گفتی خیلی میکنم فهمیدی؟ бисёриҳо метавонанд фикр кунанд дар бораи бетамизию беҳаёу бешармии ҳамин хиди бача, лекин мо медонем ки и 100% нест и бача, ҳамагонда маълум ай. ма дар инҷа беҳаёгию бешармию бетамизии хиди зан ё ин ки духтарро мебинем ки ҳамин корро ба навор гирифтаистае ва сухани ҳамира давом додастае. тасаввур кунед, ман вақтҳоеро ёд дорам ки агар камтара гапат каҷала мерафтак, ӯ духтар на падарат мемонд, на модарат мемонд, на даҳану рӯ чид мемонд. ҳама ҷота мечошид мерафт. Камтар гапат каҷала мерафт. аҳози мин ки чунин гапа духтар навор кардаистае, хандидаистае. بیا گفتی خیلی میکنم فهمیدی؟ кайф ту на ақлдори на тамиз. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستن خبرهای جین زده бародаро, як хабари муҳим баъдан давом метиҳем. телефони фурӯшӣ, касе ки агар харидор боша, марҳамат видеоро тамошо кунен ва фикротон дар комментария нависин. بچه‌ها تلفن میفروشم کراچی نمیقدر پرمینه نمیقدر تلفن درازیش پامیش میقدر تلفن ها غاوسیش گدیتر میقدر خود تلفن رو نشان داده نمیتونم چون که ما وکی از سیام که تو سیام сагра дар рости оина истода сёмка мекарда, чо мекард? то ки мо ҳам бинем телефона. ва аз дигар тараф ҳадди ақал модели телефона намегӯӣ, ам моделша мегуфти басанда бад. این جنای ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستن خبرهای جین زده дӯстон оинаи якдигаранд, мега бародаро. او بیو کوتاهش بته роҳат кестай ҷураш нигоҳ. бача чӣ хеле ҷура буд. мо фикр кардем ҷуроҳо наоборот фахр мекунанд, на ин ки хеле нияти бад мекунанд. بعد میگم یا سنگ دمیلا با اوش بزنم ҷураҷон и сечка меганира. и сангат мезана дар кошова. бардора фикр ақидаихтонро дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунен. медонам каме зиёдтар шид оне ки насиҳатомез шид хиди видео. хабарҳои ҷинзада дар умум ба хотири масхара кардан, ба хотири мазоқ кардан як шахс нест, бале камтар элементҳои ҳазлӣ дора, лекин ҳадафи асосӣ, мақсади асосиш барои ислоҳии як шахси дигар аст, на барои масхараи ҷомеа. фикротна дар комментария нависен дӯсто. дар рӯи экрани шумо ссилкаи вип канали ман, вип канал дар телеграм аст, закрити канал. беҳтарин видеоҳое мешавад ки дар уҷа дар ютуб канали ман мешавад дӯсто. бидуроен, обуна шавен ва пушаймон намешавен. ҳамадай хайр, то видеоҳои оянда.